Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. 17 ноябрь 2024 жыл каптагүнгө жекшемби Ош шаарында ушундай асман ачык эле, аба ырайы жакшы. Бул видеодо сиздерге ушул Hyundai Porter унааларын тартуулап көрсөтмөкчүбүз. Адаттагыдай ошол эң жогорку катар жактан баштап жатам. Ошо Porter'лер турган, билесиздер, бул жакта көнчөсү арзаныраак айтышып, дыйкандар турган болот. Ошого ушу жактан баштайбыз. 2000-жылы чыгарылган Porter 1 550 000 сом. Нарашка борттун ичинде жыйылган, спальный бар, кош дөңгөлөктүү, кабинанын үстүндө багажниги бар. Так, бул Porter'да баасы жазылып турат. 2012 800 000 сом. Есим байланыш номери 995 04 09 99 экен. Так, бул Porter'ды сурап көрөлү. Porter 1 спальный бар, нарашка бар, кабинанын үстүндө багажниги бар, 2004. Баасы канча болду? 750 000 сом. Алты дөңгөлөбү тең, протекторлор жакшы абалда, кышкы. Так, бул жакта эси отурат. Porter'ды сурайлы. Канча деп атасыңар? Баасы? Баасы. Байлап коюңузчу деп атат. Өтө бир эле. Болуптур, суранып калды, муну көрсөтүп болду. Sprinter, кош дөңгөлөктүү, бортовой, 2004, 950 000 сом. Кыймылдаткычын көлөмү 2.2. Бул Porter 1, нарашка багажниги бар, 650 000 сом, 2004. Дыйкандык эле окшойт. Мындай жасалгалаган эмес да. Краскалатып, оңдотуп, түзөтүп, тазалап дегендей. Андай болгон эмес. Бул Porter канча болуп атат таксыр? 550 000 сом кеми бар дейт. 2002. Нарашкасы, багажниги бар. Так, бул Porter 1 700 000 сом, 2003. Бирок телефон номерин атайын ошондо болуп койгонбу? Көрдүңүздөр, маалымат кагазында кайрып коюптур кагазын. Номерин көрсө жазылып тура турган жерлери. Бул Porter'ды сурайлы. 1999. Канча деп атасың? 530 000 бе? Нарашка бар. Бул Porter 1 кош дөңгөлөктүү эмес, будка, муздаткычы бар. 2007, Кыргызстан номеринде 450 000 сом ушул. Төрелі. Бул интеркулер экен. Porter 2 интеркулер. Баасы канча болду? 700 000 сом. Нарашка бар экен, борттун ичинде жыйылып турат. Porter'ды сурайлы. 2004. Канча болуп атат баасы? 700 000 сом. Нарашка барбы? Бар экен. Кабинанын үстүндө багажник бар, спальный менен. Дөңгөлөктөрү дагы, протекторлор алто тең жакшы абалда. 700 000 сом деп атат. Porter 1
Бұл да Қостөңгөлөктен емес, 2007 Россия темір номерінде 400 000 сом. Мұздатқычы жоқ шойт бұлчу. Жөлі термо будка кен. Та бір шындайлы порттар. Бұл бірақ транзит номерде 2009. Бұл мұздатқычы бар оқшайды. Көрөлчі. Бар екен. 480 000 сом. Бұл порттарды сұрайлы. Порттар 1 2002. Басы қанша oldu? 600 000 сом. Oldu. Çok. Baya getiriverelçi. Машина кеч каналы аркылуу ушунда унаңыздарды, кыймылдуу кыймылсыз мүлктөрүңүздөрдү, мал жандыктар, кызмат төлөөлөрүңүздөрдү жарыяласаңыздар болот. Байланыш жана WhatsApp номерибиз 701 118 118. Porter 1 2003 760 000 сом. Porter 2 бұл 123 бекен 123 болуш керек. CRDI 2009 850 000 сом. Так, бұл Porter 1 2002 дубль кабина, нарашкасы бар, кабинаның үстінде багажнигі дағы бар, 700 000 сом. Бұл Porter 1 2003 Қанша да отасың? 780 000 сом. Сіз қанша да отасыз? 700 000 сом. Бұлда 2003 бұлдағы спальный бар. Нарашка бар ма? Жоқ. Нарашка жоқ екен. Так, бұл портерді сұрайлы. 1996. Қанша oldu басы? 550 000 сом. Так, бұл порттар. Қанша oldu? 620 000 сом кеми бар дейді. Салон көрсетіп қойын. Porter'de sırayla biz 2002 kaç oldu bas? 850. Aha. 850 000 soğum kemiği vardı odadan. Porter 1 2006 380 000 soğum. Budka Zdatkaç yok 380 000. Bırak Kırgızistan'ın 11'inde. Kia Bongo 3 Muzdatkaç menen Budka 2008 750 000 сом. Машина gelir. Машина gelir. Oo. 750 000 сом. Bol. Porter 1 Samasval. Kaç oldu? Bası.
800 600 600 миң сом. Бұл Портер Портер 1 самосвал. Көрдіңіздер, самосвал 2001 670 миң сом. Соған көрсет қойыншы. Үш жүз 39 миң километр чуркаган. Қайсы? Қайсы? Российский? Так, бұл жақта сұранып, машина келже, азыр сұранып отыр. Так. Бұны тарттым әлі, бұл ғой. Портер 1 2006 Россиядан алып келінген, бірақ Қырғызстан номері қойылған. 500 миң сом. Бортовой нарашкасыдағы бар. Салон. Батыр. Бол. Жүрер әлі. Бұл жақ біраз қолыптыр. Портер 2-ге да көңіл бұралы еме. Портер 2-лер ем башталады бұл жақта көпчөсі. Портер 2 тұрған қатары жаққа келіп қалдық. Бірақ ұшы баларын жазбағандағы жатақта. Қайтара тескерісінше, мұны Портер 1 сатқандағылар көбінчөсі баларын жазышады. Портер 2 сатқандар сіздерділі ұшындай біраз үлгі алғылы Портер 1 сатқандардан. Мұна көріңіздер, чекеден баласын жазышқан емес. Же өздер отырышпайды. Бұлан да ұлып. Так, сіздерден бі? Қаншада отасыңар? 1 миллион 200. 1 миллион 200 миң сом. Портер 233 CRDI 2021. Жол чейін ішінде жүру радары бар. Хром ондай накладкалар. 6 дөңгелек өтен қышқы. Ролю заводской кожа. Текстуралары жақшы, өң өчкөн емес. Мульти менюларына кірі. Машина кейджі. Так, айдоочуда, отургучунда жылытуу жана желдетүү каралган. Ролунда жылытуу бар, жана күзгүлөрүндө жылытуу бар. Бул жакта мынакей USB, антизанос жана жол чийинишине жүрүү, өчүрүп жандыруу бар. 2021 апрелде чыккан экен. Деф бачогу дагы бар. Ушундай көрүнүштө. Онда көрүнүшү жакшы экен бул Портер 2. Күзгүлөрүндө повторитель поворота бар. 2020 коробка автомат. Алдында дугасы бар. Коргоочу дуга. Нарашка, мына ишке даяр кылып коюптур да буну. Дөңгөлөктөрдүн протекторлору да жакшы абалда. Канчада отасыңар? 1 миллион 250 миң кеми бар дейт. Так, бұл дубль кабина Портер 2 2021. Жол чейин ичинде жүрүү радары бар. 1 миллион 300 миң сом. 300 миң сом ачык элеби? Так, салонун көрсөтүп болду. Күзгүлөрүндө жылытуу бар. Коробка 6 ступка механика. Бул жакта да бир дубль кабинаны көрүп атам. Дубль кабина канча болуп атат бу? Баасы канча?
Ha. Oradan tatlı olur. Так, esi жоқ екен да? Есі ұқсайды сенің да? 1 миллион, уже содалашып отыр. 1 миллион 200 мыңға сода болып отыр. 100. Бұл 1 миллион 100 мың сом екен. 2027 Ага. Исынан карта. Oldu. Так. Bir milyon bir iskan var. Бұл жақта да бір дубль кабина екен. Бұндай тонировкасы сыйрылды. Басы жазылып отыр. Урматтуу көрүүчүлөр, ушун менен видеобузду жыйынтыктай беребиз. Лайк басып, комментарий жазып коюуну унутпаңыздар. Каналыбызды колдоп, ушундай кубаттап туруңуздар.